گودار و شپینرن مهجادا کو ام بهتر لسر کسایت و شهید بون و خباتا پیشمرگه و افسر روجاوای کردستان شهید عصام بکن امی بری خو بدن کامپا دومیزیا پنابرن روجاوای کردستان نها مصطفى رمزي زراري اندام انجمان هرميه بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا هروها قرآن شهيد عصام اوي زندي لقلمايا دم باش كي مصطفى دم باش همو كاتي وشادو بختورو كامران بن سپاس جبو همی کارمندی رادیو ریباز نیوز دکن کو هف فش کو هف خمی همی بنمالی پاک روانستانانا و همیش یعنی خود مزیخ جبر خدمتا کی شرای ملت کرد هر وسا سلا فورج بو همی بنمالی سربرزی شهیدا ایرو وکو 14 سال درباست بن لسر شهید بونا ملازم عصام زراری کو دروجا 20 هیوا 11 2006 داده هاتا تیرورکرین سر دستی ریخستنا قاعده پشتی برخدریه که مزن و اوجی بو قربانی دان یک قربانی و شهید خاک و نشتیمان و ولات الموسل کو اتخازم بین مزمان کو دا ارک دبو و بریوینا لحمام عليل بو جبوي دوركي اس بلن كتنا راهناني دجيفي رخصنا هوانا بلي كاك مصطفى متخصص بين مزمان دسبيك داكو اف يكم جارا امي بحثا يكم افسر روجاوای كردستان كنكو درچوي زانكويا ام بيجن افسری پشمرگی روجاوای دبستان لشکری زاخود درچوي يكم افسری روجاوای كردستان بو ادبيجم يكم جارا دراغاندنا كردي دمج نيا روجاوای كردستان بحثا تيكرن متخصص بهتر امرونه هي بابن سيرفيكا سايتي سر شهيد بوناوي چاوا شهيد وا اگر تشمره بهتر بحث وك قرآن شهيد عصام بله بزور سپاس وکو جاره یکمینا تی بحث کرم پشتی 14 سالا وکو یکمین شهید پیشمرگه و افسر کو شهید بی سر مستوى كردستان سوريا ويكمين افسر درچوي كليجا عسكريان اكاديميا زاخوبو شهيد عصام هاتا پسند كرين هاتا تزكيه كرينش بارتيا ديمقراطي كردستاني سوريا البارتي بختمه ماموسا محمد نزير مصطفى لبري ويناوي صالا يكيبو كو درباس في صالا دوا علوم سياسية خان الشامي لحزاويش خاكو نشتيمان ولاترا ويك جيفي واميد واواتي ويبو كو ببي بيشمرگه و نواتا که هبي د پیش روجي دا باورمن بو گورانکاری متغیراتا کو تشنوي چبن و الوقت کو الاکادمی گلک جارا پیوندی دکرن خورتي وک خورا دخست نواتا کیان بنگهک چی بجبي لشکری كردستان سوريا او بيفي اواتي وينا شايا خدي قهرمان وتيكو شرفا يلو لشكري روجات يدا مزراند كاك مصطفى شهيد عصام اتخازم بين مزمان شهيد عصام هرونا كوري پیشمرگی دیرینا كوري پیشمرگی کی دیرینا پیشمرگی شورشا ایلونا مزن بسروكاتيا باوي روحية نتواملتي كربارزاني مصطفى هر باوي ويجي 2019 دا وكو بينجو هالصال تيبر دبن لسر بيروريا شورشا إلونا مزن هاتا خلات كرن جلاي بارتيا ماوا بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا رخصنا دوميز وكو ريزگرتن ريزلي آنين وي بنا مالاتي كو شرو قهرمان ويكش بيشمرگي شورشا إلونا مزن كاك مصطفى شهيد عصام اگر ام بحثا شهيد بونا يمكن شهيد عصام چاوا شهيد كت لكور شهيد كت لگور يعني مشو بانبو لگورستانا گوندي طاووسي بخاكات وسبارتن قالوا او جدايبوية وي گوندي يانجي لدفرك دي جدايبوية بله بصدما کو باوی پیشمرگی شورشا ایلونی بنمال همو پیشمرگی شورشا المامی ویجی شهید محمود او جي پیشمرگی شورشا ایلونی بهر وصا باوی مجي وكو اندامي بارتي ديمقراطي كردستان عراق و بريدا بارتي بو سوي سردميدا وقتي تك شكانا شورشا ایلونی یا جزائر رو رش
ام درباسی عائله حمو هات ولوکو بنمال صدما پیشمرگتی وانا حمو امر فرمانا سیدر ودانا وادا هات تکرن چون سوری شهید عصام جدایک بوی ناو چداریا شلاغل دایک بو سال 1984 دا لی وقتی ها درباس و ویدیو هاتا پسند کرن و درباسی کردستانی بوچو کلیجا و یکمین افسر هات در شوی کلیجا زاخوبو وقتی هاتا شهید کرن الموسلی هاتا شهید کرن پیشا گراجا ربیعه هاتا شهید کرن چل فی شکلی دان ریخسنا داعش وکو چند جارا آرمانج کرن و خواستن وەکو بەرپرسی وێ چاخی 2006 دا بەرپرسی منطقه کەسک یان سەیتەرە کەس زالگەها کەسک بوو هاتە ئارمانجکردن گەلێک جارە لێ قاری بوو خەرزگار بکێ لێ جارە تالی دچوو دەورەکی بۆ ئاس بلندکردن یا ڕاهێنان الشرقی مووسل حمام المنطقه حمام علی مخابنی بە چلفی شکلی لێدان بە بەرخەدەریەکە مەزن ویژی مقاومە کرد گۆری خەڵک و کەسایەتی وێ دەبەری هەموو کادیتی و بەرخەدەریەکە گەلێک مەزن کرد لێ مخابن هاتە بریندارکردن چلفی شەکی و وەختێک و یەکی دابطە کوشتبانە قاعدێ ڕتبا میر ددانێدا تشتی خۆشی تەسلیم نەکردن و بەس تەنێ ناسناماوی برن ڤەگوهاستنە خستەخانێ لێ مخابنی بە ژیانە خۆش دەستدا و بوو پاکروانی کوردستانە بوو پاکروانی کوردستانیش پاکروان و پاکروانستان پەروەری کوردستانی و تیپی زیرین ناوی خود دیروکە کوردی دەوژی نویسی و ئەم خۆ سەربەرز و سەربلند بینن و ئەم ژی کەتنە ڕێزا پاکروانە و پاکروانستانە دەبینن بۆمە شەرەف و شەهنازیەکە گەلێک مەزنە وەکە جەنابی مەڵا مستەفا گوتی دو تشتێ عەزیز مەهەنە الشەرەف والحەیات بجا ما شرفداری که مزن بود و ام جی کتن رضا پاکروانه دا و ام خب بونه مالباتی شهیده لی ام جی سوز و بریاری ددن و ام بمین وفاداری وی ریبازی و ریبازا پارتی و بارزانی وکو منظومه که اخلاقی متکامل و خوازم بین مزمان گندی خو نهاتا یعنی نه آنی سوری جبر سردما وی چاخی نتکاری بو درباسی کردستان سوریا بکن الگنده طاووسی هاتا بخاک سپارتن و ویشاخی عمید خورشیدی وقت بجي قوات متعدد الجنسيات وقلق ضباط وافسر و مأتمين ياوي البهدارياوي حاضر بون وكو شهيدي خناس كرون هاجي وكو حسب الاصول رتباوي ناقها رتبا عقيد دناف افسری کردستانی ده. بله که مصطفی ببونه درباس بونه 14 سالان سر شهید بونه شهید عصام زراری و چه نامه خوازم بیش. دبیجن سربرز و سربلندن سلاف و ریز و نوازش حبوب نمالی همی سربرز شهیده سوز و بریاری خمکون دکن وکو بنمالا ملازم شهید عصام زراری ام بمینه وفاداری ریبازا پارتی و بارزانی وکو ریخستنکی سنجیه تمام کرد و راستیه که بین دو ماهی و نقشره یک بو مافی روای ملت کرد و راگهانه دولت کردی بسروکاتیا سروکی خوشویست و بی همپا و اف سقامگیری و تناهی اواکو چی بی امزانن برهمی خینا شهیده ام دوباره سوز و بریاری خنو دکن و ام ببینه امقدار و وفادار و جبوی بروانی بر خاک و نشتیمان و والله دجبو کردستانه که آزاد و سربخوا ام تبدأ بن سیبراوی ده بجین دوباره سپاس جبو رادیو ریباز نیوز و بالک شانده سر شهید بونا عصام وکو 14 سال درباس دبن وکو جارا یکیه و بحثاوی افسریتی کرن وکو من آماجه کمر یکمین افسر و درچوی کلیجا اکادمی ازخو
سلاف ji bo hemî pêşmergên qehreman, silav bo rêbaza partî û barzanî bijî Kurd, bijî Kurdistan hûn her şad û bextewer in û şehîd namirin. بەریا ژی بناوێ خۆ و ناوێ هەواڵی خۆ دەتیمە ڕێباز نیوزدا سەرساغیە ژوەرە و ژێ هەمی ماباتە شەهید عیسامرا و شەهیدên Kurdên Kurdistanê re dixwazim rehma Xwedê li we be serê we sabê. Gelek spas Mustafa Remzî Zirarî endamê Encûmena Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Qur'amê şehîd Îsam ku bi awakî zindî ji kampa Domîz li gel me bû. Gelek spas.